lubebe ikhaha bali umbwa kali basi yeshenesho Mutobolya kamalesi kano abana basoleli banyabala khuba bakhukamanya ta nibakana biki ari khano bakhalanga bali lubebe khano lubebe ari khano ari bakhalanga bali umbwa kali hakholashi ari lubebe khano lubebe hakholashi alubebe ukhakata ni umbwa kali ngomukhana wamusindikira transport ali ayitsa ta ne final wakhukakasara ali khwitsa wanyanya unyanya dakika kataru nesinge nyanya lubebe hunyowa embari wanyanyile lubebe lwonyene lubebe lukhurerera khubonanga kamafuchi kati masupidi ne umbwa kali nga isena ne munyanya yenyene ari unikhubigata ne wabalansi nga umbwa kali ni lubebe bamasaba umbwa kali niyo yoyo atira kubona hatanga wakana humu tutuya ukhupile fesimu ari lubebe ari umundu kwakhulila silingi tso waya asasula ta abantu bakhana besindikha transport alya asasula lwesalo mara akhwitsa shelo moro senga ndikho sa tsijaribo ndandira kuri yakitingirawo aliota aroli khulya dakika kataru kasatabula busara unyanyanga bologamu unyanyanyira bologamu afuta bila akunyonyola khulwa china alyatsa kasilingi tso ngayitsa ta basi ngawatabuyi ani kusasula silingi tsa alya tsositsana luno ba lubebe ikhaha bali umbwa kali basi yeshenesho munyima bafulia kamalesika wewe Dr. nani? Dr. Murubu kutoka wapi? Kutoka Tanzania